Taranipan Super Disturbance Free Educational Zone Demand Degi Tharam Pangthokre Miyamgi Khongsacho Satkre Amasung Afava environment ohelaba matamda state ke semilon da su kana ba piba ngamgani hain additional chief secretary Anurag Baspai na high grade Kurumzari Meng Tabiraba Singh Taramna Oksari Haji Mariba Pau Sandona Pizari Mahirweli Singh Kiana Saruk Yaduna Traganipan Suba Disturbance Free Education Zone Demand Day 2025 Pangtok Tuna Khongsat Satkre Wakolol Manaba Education Marilena Balup Trataruna Punsinduna Semba Coordinating Committee on Disturbance Free Education Zone Demand Sinduna Thau Ground Thangmai Bandigi Haukiba Khongsat Adu Kuyatong Nagamapal Wahimam Lakai Pauduna Laklaga Tidim Lambida Laktuna Kwakatil the Labor Imphal College Talam Tungpam Oike Imphal East Amadi West Tagi Tongan Tonganba School Sam Kuntaromge Mahirweli Singh Kiana Sarup Yadrun Satkiba Khongsat Aduna Imphal College Yauraga Miyam Gimipam Amasu Pangchoke Sahi Asigi Oina Sunamid Asida Tongan Tonganba District Kimapam Ahumda Miyam Gireli Amadi Mipam Pangtolaga Marile Nava Authorities Singda Memorandum Pisin Kre Nimid Asiga Marile Nena Coordinating Committee on Disturbance Free Education Zone Demand Convener Amadi Desamge President Mayangbam Somorzina Istera Asigi Education Bu Malem Thakta Sakot Hanaba Honabada Maike Kiadegi Ayat Apan Pideva Singh Khangduk Minaduna Miyam Golwinana Disturbance Pideva Singh Aduge Mayokta Leptuna Disturbance Free Ohenba Makoibu Asumbal Amadi Lepak Asigi Education System the Apaba Ahong Ama Puraknabagi Khongjang Oina Changsin Minabagi Jatarakpa Numit Ama Oina Kumjali Singani Pandegi Hauduna Sahi Kudinge July Gitang Mangabu Disturbance Free Education Zone Demand Day Haiduna Desamna Tongan Tonganba Singh Amadi Tamge CSO Student Organization Parents Amadi Guardian Body Amasung Tongan Tonganba Teachers Amasung Educationists Singe Association Singa Kusam Raga Pangtoktuna Lakibani Haiki Lamdamama leba ama lamdamama kunai ma hiram khudam lamdamama phang chakot pai base leba adu lamdamama kunai adu le system adu putoi human resource adu lepe adu kaigum matam da koi lamdam sida di phibam amade hekta education sida ayar pan bibe ke thong siam toina thoi aduna ji so leba ke ru phibam mayam ama le koi khangjai tawdabo sigi manung da education hai base section mayam da disturbance pire ko chuma si di koi yari bama kai disturbance sida gi lamna le helaga human resource ma phang phana puthona na ba kona ba gyam na maru oibadu lei haidana su People Machida so go Luxabani Aduna Yamda appeal to Zari Madu education sector say Makalamati disturbance free the Zonama Hinanaba Honaminasi releasing Matunda Pan Colesta Mairo Sing Ozamang from Panto Matunda when a memorandum on Bernardo Su statistical river education give you must see Henapagana education sector the Makalamati disturbance free the number Honabinaba Hena Taxin and number Su Samito Zagani and Kamsari Amaramda Disturbance Free Educational Zone Demand Day Haina Tharam Pangthoktuna Lakpogum Asisu Mahiroi Singh Oza Singh Amadi Yamlaba Miyam Asaruk Yaduna Khongsat Amaga Loinana Thaubalda Pangthokre Coordinating Committee on Disturbance Free Education Zone Demand AMCTA MRPSWA MGISL WA UARSOM AMSGO Pm-Istv, CESM, COTA, PSDC, CASA, AMTEI, AMSSTA, BDP, SA, DIETEA, AMS Amade Desamna Sinduna. Taranipan Super Disturbance Free Education Zone Demand Day, Taram Aduda, Kaksing Amadi, Thawbal District School Kayagi, Yamlab Mahirweli Singh Kaya, Oza Kaya, Amadi Miyam Saruk Yaduna, Festival Really Adu, KM Blooming School Gi Founder KS Manager Mangangna, Thawbal District Hospital Get Mayadigi Lamthaki, Miyam Education Free Zone Ohensi Haiba Tongan Tonganba Playcard Sing Amadi Kolau Sing Lauduna, Salaba Matunga Thawbal College Talam Tungpam Oike, Private Schools Development Council, Thawbal District President Jotin Salamna, Mahirweli Singh Amadi Education Institution Singda, Puba Thamung Amloidaba Sel Amadi, Posegi Demand, Lalhova Amade, Kulai Pabastingna, Tobigano, Education the government, politicized Tobigano, Education Marile Namba Tabak Sing the corruption, nepotism, Amade favoritism, Tobigano Hike. Sahi amagi manungda numit chani yakun larik tamba phanganmagi policy ama government assembly gedabani haibasima adu education da nepotism favoritism adu gumba mayam ama chathaduna education ki policy leitaba mong singa se masi policy ama assembly rakanda hena yang na phaba leba ki global ki education ki sector da akoi se mangal dawa adu gumba
खुनाई अमा ओहेन दरकार लै अखोई हुजिक मदुगी दमक्ता मिपुम खुदिमक्ता अखोई अवेयरनेस पीबगी पांडमदुदा अखोई रैली सिबसिंजबनी अदुगो मियाम फुमना अमदी अखोईदा अदुगुंबा मिक्कीहनबा चुकलनबा सात्र फ्री होइना लाइक तब फंगदबा सिगुमा मयाम से इंडिया के सिटीजन अमा होइना फंडामेंटल राइट सिरे अखोई मांगन बिगनो हाइबा अपील सिग मनुना अखोई सुमससबनी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओनसु महरो सिंगे ओइबा खोंसर अदु बिष्णुपुर द लेबा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ग्राउंड की फ्लैग ऑफ तौदुना लमथारगा मेन रोड लाक्तुना बिष्णुपुर कैथेल फावरगा डिविजनल फॉरेस्ट बिष्णुपुर के गेट लाक्लगा बिष्णुपुर थियाम लेकाई ग्राउंड लमथुंगफम ओइखे मसिंग यालो महरो क्याना सरुक याकिबा खोंसर अदुदा महिलोसंग सिंग अमदी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिंगदा पुबा थामंग अमलुदबा सेल अमदी पोचाई के डिमांड लालौबा अमदी खुलाई पाबा सिंग तौबिगनो एजुकेशन दा गवर्नमेंट पॉलिटिसाइज तौबिगनो सही अमदा क्लास तौब नुमित मसिंग सनी कुंदगी हंथब यादे हाइबा लो गवर्नमेंट सेंबियु गवर्नमेंट मतम साना थबक पाइखतबना माहि मस्तिन तंबगी कांगलोन काहनबा अमदी महिरो सिंगदा अवाब पीबा तौरोइदबनी हाइबा वाफम न सिंगबो सिंग थाब प्ले कार क्या सिनबगा लोइना खोलाव क्यासु लाउखी खोंसर अदुगे तुंगदा इको क्लब थियाम लेका कम्युनिटी हॉल बिष्णुपुर मियाम गेब मिफम असु पांगथोखरे मिफम अदुदा देसामयालो संगी ऑडिटर जनरल नुंगथौजम राजेश मैतेना अफबा मटिंग लेबा खुनाई अमा सेमदा एजुकेशन सेक्टर फाहनबा मथौटाई हिरम खुदिमक्ते एजुकेशन याउदना माइ पाक्ते खुदम ओइना अफबा पॉलिटिशियन अमा ओइगे हारबदी एजुकेशन हाइबसी याउदबा याद्रे मसिगे ओना तैनबद मणिपुर गुंबा स्टेट असिददी हौकिबा मिरुल कयादगी एजुकेशन सेक्टर दा अचौबा चैथिंग कया लेप लेतना माके कयादगी पीदुना लाकली हाइखी एजुकेशन हाइबा पोलिसी कोई दशाम याम लुमना लौबा मसक अमु ओइबना मरम ओरकांदा मसिगी सेक्टर सिंगसिदा कोई पुबु थांगवा ngam से गिदमा सिंग तोक्सन बिरकपा अदगी मणिपुर गवर्नमेंट मागी ओजा थागदबा कोई गवर्नमेंट सुंगसिंगदा थागदबा तिक चावा कोई ओजा थाबिदबा अमदी चाही अमदा लेक तंगदबगी सांग वाट पाइताय असुगु मयाम सि यंगाकांदा रिजल्ट आइतगी हौरगा चलकपसिना मर अमा याम कन्ना कोई शांति लेरुरे अदु मतुंग हनकी चाही अमन सिदा यामेनबा अखोगी एजुकेशन सेक्टर सिदा डिस्टर्बेंस यामति पीबा अमा लाकपसदगी ngasiगी कनोजी सिनजबनि रिलीज माले मसी सेंगाय तरगदि एजुकेशन याम फबा मथौ ताय एजुकेशन फत्तना अखोइना मालेम सेंगा तरग समाजम चखो क्याबजे ओबे यारोदबा अदुगुंबा पोसट हाइताय अदु एजुकेशन याम मरु ओइबा कोइना पॉलिटिशियन ओइगाय तरग एजुकेशन मथौ ताय लाइ हाइतना अखोइना पॉलिटिशियन ओइ तरगदि लेबाक मांगाय ताय बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वाहेमम लोकेंद्रना अफबा महिरे पुथोपद एजुकेशन सेक्टर असी इंग सिग्नल लेबा मफम अमा ओहेन मथौ ताय अयत अपन लेत्रबा मतम ओजा सिंग वखल लौसिंग थोकना महिरो सिंग बो ताकपी तंबिरबा मतम अफबा मतिंग लेबा खुनाई अमगी असंगबा महिरे पुथोपा ngमगने अदुगुंबा फ्री एजुकेशन जोन अमा ओहेन बंगासिगी खोंसत असी डिस्ट्रिक्ट असिदा लेरबा महिरो सिंग ओजा सिंग अमदी महिरो सिंग ना मपुंग फाना सगोटपनि हाइखे मेनगी साइड तगी असोइबा चौबा अदगी पब्लिक की साइड तगिसु बन ब्लॉकेट अफम रंग खांगदना हेक्ट स्कूल क्लोज तहनबा एजुकेशन दा अचौबा साफु अमनी and moreover every sector dagi donation yaudradi karigumba amata tawbang amaroi habi wakhalon se I feel like we have lost our morality in our society adra masi amna akoi pulapna lawba phangnanabagi damak desamna sinba sugba organization mayamna punjalaga rally ama silaga mayamda voice ama mayamna khanganba amna tawba phangzabase khudong chaba mani haina lozaba Directorate of Handloom and Textile Nasidana Ban Mahosab के थरम पांगथोखरे अफब एनवायरनमेंट ओहलबा मतम द स्टेट के सेमिलोन द सुकानब पीब ngमगनी हाइना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग बासपाइन हाइखरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कुसम नदुना नीलकुठी द लेबा अर्बन हता एक पेड़ मा के नाम हाइवा वखलोल पांगथोपा सही असिगे बन महोत्सव थरम अदु द नीलकुठी द लेबा अर्बन हत की अकोइबा द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टेक्सटाइल कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अमसुंग पीसीसीएफ अनुराग बासपाइन लुसिंगदुना उजरा कया थाके उथाके बादु Director Handloom and Textile Elambam Jitian, Director Textile Commerce and Industries Y. Robita Devi, Deputy Secretary Textile Commerce and Industries Ais Urzabala Devi, Conservator of Forest Eastern Circle Devla Laifrakpam, Chief Conservator of Forest D2 Gaitolung Thangmai Amade. Department Official Singh Mahiro Singh Saruk Yaki, Tharamasiga Mari Redana Additional Sub-Secretary Textile Commerce and Industries Anurag Basbaina, Thariba Upambi Singh Asi Kanagom Individual Amagi Nate, Masi Equipunamaki, Idal Wegaduribane, Textile Commerce and Industries Asi Industry Gamari Lainaba, Tabak Singh, Taunabani, Industry Lerabadi, Akoibada, Sohan Bayaba Patabas Tolakani, Masi Warabasu, Industry Laitaba Yade, Industry the Gista Gesembelonda, Pagal Hangaduribani, Textile Commerce and Industries Department Asigi Makada Ladiba, Department
ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯁꯣꯛꯍꯜ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯂꯨꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕ एनवायरनमेंट कनबा हाइबा असिदा हगोलकलेबा नहासिंगना महिरोइसिंग ओइरेबसिंग असिगे थौदांग चावी मखोइना अखोइगे तुंगी कस्टडियन ओइगदोरिबनी एनवायरनमेंट असिना फरबदी अखोइगे नेचुरल रिसोर्स सु थोलकनी नेचुरल रिसोर्सिंग अदुदगी अखोइगे सनमिटलोन फगतपदसु मतेंग ओइगनी हाइखे We have to work, we have to look everything in totality. Then only the state can grow, then only the resources of the state can grow, then only the overall environment, atmosphere of the state can grow, then only the economy will grow. Without good environment, there will be no good economy. I tell you, be assured, you look at any country who is developed, that country is having good environment first, then only the good economy. You see across the world, the European countries who are the most developed countries, and among them Finland is the most developed country. You see how good, how environment friendly is Finland, and that is one of the most developed countries in the world. हुमरा तरुक सुबह बर्न महोत्सव लिसिंगनी कुन मंगा के थरम की सरुक अमु ओइना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिंधना कांचीपुर द लेबा लेसांग हिदेन गे लंबी की नाकल उ थाबे की थरम पांगथोखरे उ थाबे की थरम अदुग मरी लेना डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर एम वोंगरिन लांसिंग एमएफएस अर्बन फॉरेस्ट्री डिवीजन ना जुलाई थागी अहान मसायोलसी बन महोत्सव के थरमसी मफम खुदिमक्ता पांगथोपगम अर्बन फॉरेस्ट्री डिवीजन नसु हाइरिबा सायोलसी द उ सरा यंथोकपा अमदि थाबगी थब पांगथोपगल वेदना पीडब्ल्यूडी दिगे अयाब लौरग लंबी के नाकल उ थाबगी थब असि पाइकटपने थारेबु उ पांबिसिंग असि डिपार्टमेंट सु यंगसनबगी थबक सु तोवी अदुबु उ पांबिसिंग असि हिंगनबदा नाक येट लेदबा मियामगी मतेंग सु मथौक ताई ngsidagi lesang hidian gi mapan da thab u पांबिसिंग asigi matakta makhatana lilong phawba thakigani haiki sigi roadside plan musi pwd ka ngangnaraga sigida akoina jaga se yam lembanina free da lebnina akoina sida block plantation man develop tawninba roadside block plantation na aduna layer ani thaningai aduga adugi aim da akoina sise hojik plantation howne अमरोम द सेफ एनवायरनमेंट हाइब थीम द लायंस क्लब ऑफ कांचीपुर अमद लायंस क्लब ऑफ सिंगजमैन पुन सेंदुन ngasi उरिपोक लेब रामकृष्ण मिशन स्कूल के कैंपस मनुंग द उसरा कया थाखरे थरम अजुदा लायंस क्लब ऑफ कांचीपुर अमद लायंस क्लब ऑफ सिंगजमै के थौपुब कया सरुक याखे लायंस क्लब ऑफ कांचीपुर के प्रेसिडेंट निंगोमबम इबोटोम्बिना थारिब उसिंग असि हिंगंदुना मालेमगी ओइन होंगलक्लेब अइंगा सिदगी ngakthokpada mateng khradong oina bo khona menasi haike थरम अजुदा लायंस क्लब की थौपुब थौपुबी कया सु सरुक याखे हाइजबदी उसिंजी मरोन थोकते ममी चुदे ngang थोकते अदुना मखन इसिंग थनिंगे चानिंगे हाइब ngमदनिना मतम चाना अखन इसिंग गाइदिबा मसी दगा होय हैना सुसानपुर मैथै यूनाइटेड कमिटी ना हाना मेमोरेंडम कया पीदुना डिमांड कया तांदुना लाखिबा अदु मतम कुइना थबक ओइना पांगथोक्तबदगी वाकत मिफम यावना खोंजंग संगसिनदुना लाखिबा अदु मणिपुर के गवर्नर अमदि चीफ सेक्रेटरी ना डिमांड खरा थबक तो ओंथोलगनी हाइना थाजब पिरकपदगी खोंजंग संगसिनलंबा अदु खुदक्तगी हंदोकले हाइना सुसानपुर मैथै यूनाइटेड कमिटी की को कन्वेनर नबनी थौ जमना फोंदोखरे मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोबा पामुसिंग उनाबा अमदा महाना मखाताना सुसानपुर मैथै यूनाइटेड कमिटी असि सुसानपुरदगी लांजिल थुना लेरबा आईडीपी सिंगी लूप मंगाना पुंदुना सेंबने लूप असिना गवर्नर उनादुना पॉइंट तरुक याबा मेमोरेंडम अनि हक थेंगना तांका नायना पिसिन खिबने खोंजंग संगसिलबा मतुंगदा गवर्नरना कौदुना थबक ओइना पांगथोलगे हाइबा वाफम थमलकलबसु थबक ओइना पांगथोक्त्रबदे मखाताना खोंजंग संगसिनखे मखाताना पॉइंट अहुम मसि लेंगा असिना अथुबा मतमदा थबक ओइना पांगथोक्त्रबदे मखाताना खोंजंग सिंग मियाम गलोइना संगसिनखिगनि हाइखे गेटर हाउस अखोइबु था अनि सिगे मनुंग अखोइ चंगनगनि हाइना असिमगा ऑर्डर थोले नंबर पॉइंट अनि सिमा थबक ओइना पांगथोकपिरे अहुम सुबुदा डॉक्यूमेंटेशन सिमा हुजिक सुसामपुर बिष्णुपुर डीसी की ऑफिस दा अखोइगी सुसामपुर ओइबा ऑफिस अमा हांगनी हाबिगी ऑर्डर सिमा थोले अहुम सिमा ऑर्डर थोले अदुगा अहुम से ऑर्डर थोलकपदिगी मतुंगदा अखोइ ngasidige hauna एजुकेशन asi makha chathararoyena अखोइना प्रेस की खुतांग दा लाथोकचरी स्टूडेंट पैकेज से स्कॉलरशिप सिस्टम दा गवर्नमेंट अथुम मतम दा हप्ता अहुम मरी सिगी मनुंग दा लाथोरकनी हारे केम मैनेजमेंट जु ngasi नत्र हेंग्स दा लाथोरकनी हारे लाइव लिंक की प्रोग्राम से गवर्नमेंट की कनोदा चैनल दा खरा म चथरी हेना मपुंग फाबा ओहिनगनी अथुम मतम दा हप्ता मनी मनुंग साइना पॉइंट अहुम जे मोने थंबिले करिगम पॉइंट अहुम जे थबक ओइना अमुक हदकी था मनुंग सिक थबक ओइना ओंथोक तारगदी मखा ताब खोंजंग अखोइ चंगहिंगिन हाइना चुचाम मिटे यूनाइटेड कमिटी की माइकेली अमुक निसिंजरी
Union Public Service Commission UPSC na competitive process amagi makha the Ministry of Labour and Employment Directorate General of Employment ki Deputy Director Taragani Thui Khalak pada Yarok Lava Manipuri ki Ningthauzam Ajitpu former Chief Minister N Birena Asam Kudul Pot Piduna Puning Thawat Kre Luwang Samam de Leva former CM gi Yumna Pangthok ki Tharam adu da Lepak asigi damakta hogolak leva Mirol gi Yaifana ba Thabak Tharam da Hanbalita Namyam gi Thabak Tharam kaya Pangthok na ba Poktak pi ki Panbayai Mahak Thawal District ki Khangbo Khulak Pamamale Kai dige Ningthauzam Lal Babu Amadi N Bhanu Devi gi Masanupane Mahak Hauzik Ministry of Donor Shillongda Research Officer Planning oina Thabak Puri bane Mipung Kudimakna Maihau Lampok Thorpa Matamda Karamna Tenagani Habige basic knowledge Hairabadi Kudong Tiga Dabak Yadegi Krada Olabasu Kanbangam Gani Fire Service the Ladiba Miwe Katana Kudong Tiba Kaya Aktok Naba Honaba Ngamloi Haina Manipur Fire Service ki Director L Nabasanda na Fongdo Kre Wafama Singasi Manipur Fire Service Amade City Police Station Infal Sinduna Fire Service Headquarters ki hold the Pangtokeva City Police ki Personal Sing Nomagi Oba Basic Fire Fighting Training Program Amagamari Lena Fongdo Kibane Director L Nabasanda na Makata na Haikibada Lamdam Asida Kariguma Mahu Lampok Amadi Kudong Tiba Todok Ama Torapa Matamda Madu Tenganaba Honabada Aikui Punamaki Todang Yama Sauna Lay Toliba Kudong Tiba Todok Adubo Tengnavigi Mahuta Amana Amada Tangina do not like Tobugi Matam Adu Nate Emergency Todok Hibasi Mio Baikuna Tadok Nava Yadraba Posak Amani Haiki Equi Fire Service ki personal Katana Pedongasu Miam Seva Kumpana Tobumanati The police ki su apna mating pangni fire service ki su any thong turkumdamda police su mating pangko namai tawgadi ai ko khare hena mayam ki mating pangda mayam ai ko thasabe henga rai khalaganda musiam kana ni na yam thuna sinje ne ko chelak bani adun mayam su one day kakta ki oiraga su ai ko yam basic koi ba am importance koi ba pot khare de ai choi na phangni ne asatawi ai ko khana rakana madu syllabus So if Yamatanga Naba Lena Makalama Odiva Hemophilia E token by bleeding disorder the Naba Manipuri Oneso Mia Humbudrarum Lady Mahuising a Simasan Hidak Lega Layang Lamba Adunga City Hemophilia Society Infal Manipuna Hidak Labda Subsidy Piduna Layang Saturi Haina Hemophilia Update 2025 organizing chairperson former SOD Department of Transfusion Medicine RIMS Infal Retired Professor A. Mainanangasi Hemophilia Update 2025 ki matangda nomagi aba continuing medical education ge tharam da haikibane Department of Transfusion Medicine RIMS Impal Department of Medicine RIMS Impal amadi Hemophilia Society Impal Manipuna Sinduna RIMS ke zubli hola pangto tharam aduda Retired Professor A. Mainana makhatana mama mapa de ge thangtharakpa leina makalam odeba Hemophilia asi miyabagi haksang da clotting factor tragom do leiba asida clotting factor 8 amadi 9 watpadi ge hariba Hemophilia asi nahalak pani haiki Hemophilia si akoigi e thokan ba ai bleeding disorder makhal lamani masi inherited disease ne masi gi gene clotting factors sing se makoi synthesize tawri si X chromosome haiba nupi di yaw ba nupa da su X yaw ko nupa dan XY nupi dana akoigi XX adugi manungda X ama Sideda defective oiragadi asagi factor 8 natraga 9 hairiba protein jingsi clotting factors jingsi makoi sungbada wa na sungba natraga na 0 level bhawda oiba yai ad hairiba factor 8 and the 9 si wat lagadi makoi si akoina factor 8 wa lagana hemophilia A kaure aduga factor 9 si wa lagana hemophilia B kaure aduga masi treatment sidi hojik phawba ki una leiri sidi masagi wat iba factors se replace tawbani RIMS Infal Director Professor G. Sunil Kumar Sarmana Hemophilia as a rare disease or a rare disease program gi manung this Sunday Government of India ki tonganwa program da yauri haukiba sei kun romasida hairibalaina asi layeng bada yamna kumang saksinduna ahoma kaya ubo fangle RIMS Hospital asisu rare disease sing asi layeng bada yamna kumang saksin hospital amadi oirabani haribu Hemophilia laina asisu hospital asida lema layeng ba yana ba thausil thorang paikana basu hona baga loinana sayol amagi irai khudingi RIMS Hospital da hangle special OPD resu hemophilia ki su hapti lagani haike As we look to the future, and also remember our responsibility to raise awareness about hemophilia in the community, to advocate for better patient support systems, and also to work together, doctors, researchers, policy makers, and patient groups to ensure that no one living with hemophilia is left behind. How's the power game? Marathon at the break.
ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯛ ꯊꯨꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯕꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯇꯠꯇꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯤꯕꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯕ ꯀꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ 100% ꯍꯥꯔꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯅꯤ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯞ ꯃꯍꯤ ꯆꯦꯜꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯪꯅꯥꯎ ꯃꯔꯦꯡ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯣꯛ ꯀꯪꯈꯨ ꯈꯨꯔꯕ ꯀꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ ꯊꯛꯄꯤꯌꯨ ꯀꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ. Admission for 2025. As the institution is emphasizing hands-on training, cardiovascular technology students are trained echocardiography at very early stage in British style. Hi everyone, I'm a student of BSc Cardiovascular Technology second year, started doing hands-on echo. For further details, please contact 600-975-2429 Academic Department Sky Hospital. Honglakliba punsigi lambisida araiba chaba yaba makhai sasinari. aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte chasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngaktokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. Aksang panatamge hairabadi iramda masimaktada leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari. Mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layeng bagi khudong chaba pizari. Pediatrics, cardiology, cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhoigi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari. Aduna state wangmada amuk karigi chatlugani aikhoigi Manipur da su hogikti awangba thaki healthcare fanglabada. Matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhoigi specialist singdagi malemgi apaba thaki layeng patapta yumpham oiba service lobiyu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupa marol gidamak Babina Hospital, Sajiwa Jail Road, Kabai Soy Impal East Lengsin Birau. Natraga, aikhoigi phone number 6909390666 ta call tawbirau. ब्रेक की तुंगदा मखा ताबा पाउदा हौखिबा मेट तरागा मापंदा ग्वालताबी खुल की मतंगदा आरटीआई थारबदा ग्वालताबी कुकी खुल अमा सिंगी मफम सिंगल लेत्रे हाइबदु सबसाना खंगले मदुगे लीगल प्रोसीजर करी लखोटपा याबगे हाइबदु ग्वालताबी यूर पैराडाइज क्लब का पुन्ना खुसमनरगा मियामदा खंगनबा पामुसिंग फोंगदोखरे हिरमसगी मतंगदा सफमसा खंगले पालना प्रेस क्लब ता पांगथो पामुसिंग उनबा अमदा ग्वालताबी माइकैदा लेरिबा ग्वालताबी खुनबो नुक्सिजबा मिसक अम ओइना महाकी मथकी खुल असि मतौ करमना कनगदगे हाइबदुगे मतंगदा मतेंग पांगबनी हौजिक ग्वालताबीगी मियाम असि खुल अनिदा लांजेनरगा लेरे रिलीफ कैम्प अनिदा लेरिबा मियोय पुनमक्का लोइनना महाक मसा यावना मिफम अमा पांगथोरबा मतुंगदा मखा ताबा करी खोंजंग संसिंगदगे हाइबदु लेपनरे मखा तारक पोयना सेक्रेटरी लैंड रिसोर्सेस ता कंप्लेन अनि थोकना महाकी माइकेदगी अमदि खुनगी माइकेदगी अमा तौजरे ग्वालताबी हाइरिबा लम असि लेंगा की थबक तब मी अनि सुना लेतबा मसाना सुरन नोमलगा हिंगबा खरा हंथबा थाकता लेबा खुल अमने मसिगी मतकता इरांग अदुना युम कई तुमना मैसा खरबा मफम अमसु ओइबा असुमना पोनिंग नुंसिना लेबा लेकाई ओइबना महाकी माइकेदगिसु अंगम मतेंग पांगबनि हाइखे हौगिबा मेगी तांग त्रागा मपंदा अखोइना आरटीआई थारबा मतुंगदा आरटीआई दुगी पाउखुंगदा यामना मयेक सेंगना ग्वालताबी कुकी विलेज कोवामा चिंगी लमसिंगदा लेट्रे हाइबा खोइगी केनोमा क्लैरिफिकेशन अमा पिबिराबा मतुंगदा मदुगी मखा ताबदो अखोइ कैदोसिगे हाइबजी ग्वालताबीगी लेरिबा फुंजासिंगा फमी नजरे ग्वालताबी खुलजिगा मरी लेनबा एनी मतुंगदा खुलगी ममिंग अमा थोंजनगे नत्रगा रिकॉग्नाइज तौननबगी एनी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट सिंगदा लाकपा तारगदी मदु तौवीगनु हाइदना मदुगी केनो सिमर कोई थमजगरे हाइतार ग्वालताबी खुल अमा कनबजा मसी मणिपुर मियामगी ओइबा थौदांगनी मणिपुर मियामना करी तौसिगे कमाई तौसिगे हाइबने चिंबसिंगसे कोई खनबियु नैनबियु अमदुगा अखोइना होनजरिबिसिदैदा लेबिरिबा मयामना मतेंग पांगबियु ग्वालताबी यूथ पैराडाइज क्लब के सेक्रेटरी राजेश मैटेना 1967-1970 अदुवाइद ग्वालताबी खामेलोक लेरमलेबा खुल असि हुमुद्रा रोमतने अदुबो 2023 ददि खुन निफुगा माथोय मसिंग हेंगलखरे अदुबो हेंगलपा असिदा मैटै खुल अमदि अतै फुरुकी अमता याउदे हेंगलकलिबा खुलसिंग असि कुकी गाक्तनी तेनख्रबा मतम असिदा सरुक अयाम्बा खुल हेंगलकलिबा असि लेंगा खक्त नतना अइखोय मियामसु यंगसिनफम थोकपने ग्वालताबीगी अकोइबा असिदा 2023-24 असिदा अनोबा खुल अहुमसु हेंगतख्रे मदु फुरुक अमतगे नटे कुकी फुरुक की खुल गाक्तने मकोइना फेक सर्टिफिकेट खरा पाइसलगा तौनिंग तौनिंगबता तौबा असि लेंगा के माइकेदेगसु यंगसिंद्रे हाइखे सरकार न पीद्रजु रिकॉग्नाइज तौरजु तौद्रजु मोइना साजिनबा फेक डॉक्यूमेंट में पाइसलगा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जिंग मोइना तासलगा अखोइगी खुनजे लेइरे हाइबजे अखोइ कनानसु यंजनदेबा
अद होजिकदी सिगी इशूजे ग्वालताबी इशू खंगते ग्वालताबी दजु ग्वालताबी की मैतै लाइन मैतै की खुनजिबु मोइगी कुकी की खुन्ने आइदना हौजिक मोइना क्लेम तबसिले मणिपुर लेबिरिबा प्रजाजिंग अदुगा गवर्नमेंट की साइड दा सिगम रिकॉग्नाइज तौबगी प्रोसेस से यारिगैदी मसी यामना कुपना खंधा जानिने अदुगा अखोइगी रिकॉग्नाइज तौद्रिबा मतमदा मसीगी खुन्नसिगी अखोइगी अकोइबगी फिबम अदुगा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया सोकरा नत्रगा सोकतब्रा हाइबे सिंगसी यामना कुपना खनेरबा मतुंगदा तंगाइ फदना तौदबा यादबा अदुगुमदि तौबियो अदुगा यारिबा मखैदि अनौबा खुन हेनकलक्पा अदुगा हाना लेरंबा खुन ममिंग ओंथोकपजे यारिगैदि तौबियुना हाइबा पोतसे मसीगी प्रेस मीट इसी खतांगदा आई यूथ पैराडाइज क्लब ग्वालताबीगी मोसिंजरो मैम पुनः प्लेटफॉर्म दा आपिदो District Administration Jiribam की Deputy Commissioner Krishna Kumar IAS के मयंग मखाद Lead District Manager Jiribam District असि के वाइकुम बीरेंद्र नलमजिन लमताक पिदुना ngasi Jiribam District की Borobreka CSPPNB Borobreka Gram Panchayat Salibat Tha July Amadegi Hauraga September Kuntra Fauba Pangthokaduriba Tha Ahumgi Financial Inclusion Saturation Campaign asig sarukamu ina Financial Literacy Campaign Pangthokre ngasi gi Financial Literacy Campaign asida mapung wena saruk yariba singda FLC toriba singe tangai fadaba maru oiba sing khangan bana mapung oiba thoram oike Financial Literacy Campaign adu the resource person singna wangang ki Lamlai asig salauda leba Central High School salauge sahi asig bosem na loba ISSLC exam da mai pakraba mairo sing opgi thoram pangthokre thoram adu da lamlai asig MLA KS ibom sana u thabaga loina school adu ge phibam yangsin ke School Management Committee ge makede ge flooring tobina bas appeal tawke MLA na athubada thabak to onthokani habi ge thazaba pike Handak Manipur sukiba nong na maram oraga tongan ba mafam kayada ising isaw thokduna awaba mayokna kiba mafam singda Imphal naga forum amadi Delhi da leba Guns NGO na saruk yaduna imung manung da siznaba firolgi polam kaya mateng pangbagi thabak chathaba hokre Imphal naga forum gi convener Ambition Antana Imphal naga forum na mamangdiki hauna ising isaw na sogalaba mafam singa chatuna relief material sing mateng pangduna lakhibani handak su isaw wasina sogalaba gai puinam namdulongi imung singda yantholaba matungda hangang ahaluk khurai haikuru makong porong pana sing mamafam singda haktheng ngana chatuna ngasidagi nimit kharani sangna polam sing asi yanthopagi thabak sathagani haike Imphal asida sigumba natural calamities disaster laktuna ising isaw lakhiba sida mioi kiagi pochai property destroy tore pochai mange nongmagi hinglibagi daily bhagi thabaki disturb kya marum oire masigumbagi Marak asida ngasi aikoina makhoi amuk restore taunanaba aikoina masigi long run se yengpham thoe marak asida ngasi Imphal Naga forums we stand in solidarity with the floods victim masi tawbaga loinana aikoina pochai mateng khitang oirabasu pijage haina tawbani Mediski makada home style frozen food sing miyam da piba lay sizagi outlet mangasi morangkong da hangdokre lamda masida season gi oina putoli ba yansang manama sing season lor matam da su miyam na apa matam da phanganga da ba mediski lay siza store morangkom kathil da Manipur lenga ki horticulture and soil conservation department ki director ke Devata Sharma na hangdokre lay siza store hangdokpa du mari lenana mediski proprietor Thaunazam Sudhirina lay siza store hangdokpagi pandamasi maru oina ngasi lawmi singda makoina putopa insang manama sing frozen food oina putopa yai haiba khangalaga leiraga thamnabagi liraga thamnabagi thabak oina paikhatpani thabak asi Fasai CFTRI degi ayab lauraga pangthokpani haiki Horticulture and Soil Conservation Department ki director ke Devata Saramana khongthang asi aikoina puning thak minase food sector da leidiba award pasing asi menkanabagi achoba khongthang ama oiragani farmers producers company amadi farmers singna puthokpa Sathoki ahenba adu sahi chupa phanghangaduribane Manipur gi oina haira da post harvest matam da sadani phu aduga manama singdana sada kundagi na kuntra phawba thampham mapham sadaba market laitabagi mangde masi mangandana thamnaba amasung value addition toroga puthokpani haiki yamna athuba matamda chauthokdana chaukhatpa ama oidana lamdam sigi leiriba farmers sing farming sector da leiriba food sector da leiriba punamakse Chumnatagi leader thamba chahi chupa phanghanbada natana mapanlamda puthokdana cold chain da mapanlamda puthokdana aduga export tawdana abroad ta export tawdana handak Dubai daga hangiba mafam duda ironbagi sigumba frozen gi kari gi chuma mayam singchi akoi cold chain da phajana samnaraga masi
ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ Irang asna maram oiduna Imphal West District ki Lamboi Khongnang da hangba relief camp ta sangdafam lawduna apokpi mamaga leminarakhibe samati ge sahi kun romta ngairiba laisang tem laimasanu mahake mit naduna uraktabadi ge laikana bangamdana relief camp asimakta da laikhidre habigi pau tabadi ge ngasi like minded group LMG Manipur ge mihut kambu amana game adu da satuna laikhidre wege apokwe el evehel the social sel oina lopalisi manga loinana nongmada sangdaba yadraba asa athaksing tembang duna imungi awabada saruk ya Temang Kongsat Aduda Secretary Oji Sorok Khaibam, Finance Secretary Kunjakesur Mangsatabam, Assistant Secretary Suryendra Ningombam Yauna, Lubasigi Maru Ebam Yukiana Sarubyaki. Manipur Police Training College MPTC Pangai Avadi Manipur Forest Department Anina Puna Kusam Raga Ban Mahosab ki Taram Amangasi, Imphal East District ki Wairi the Labor Manipur Fire Range the Pangchokre. A Great Forest Festival plant trees sap tree highway hiram azista yumpam warga pangto giba thoram maduda firing range asigi akoi bada tungan makal gi usara sing thakre thoram asiga mali lena Manipur Police Training College MPTC pangai gi director Sorok Khaibam Goktamna Matam sadana ising isau thopa ka hena sabu hingalakdib asi sing da umang yamang yanthat pa kok thokpana singba tawbana aying asagi khalda akai ba kaya thoropasna oire masida tungi hagolakdeba isa isu singdasu umang yokhutpagi matang na marik sumna khangnabagi mathau tai aikoina u ama tharamba haiba asi tungi horokadaba kaya da ningsing duna lehoragadaba afaba khongthang amani haiki akhona di pirma pose khoi ina ana jagat program te akhoi pirma ne khoi tarom le haiba wakhanda khanba we should need to conservation of forest. The significance of why we observe ban muhasab clear plantation of trees is one of the things which we should take it very seriously. It's not that we planted the trees. We should nurture the trees that it grows to its full length, full life. Anisuba Salo Football Tournament Central High School na Nongrian FC bo Mari Amada Maitiva Piton Tournament Sigis Champion Trophy Central High School na Lokre Salo Football Club Amadi Indian Army na Puna Kusan Ragasinal Junge Tang Kunga Digi Haudan Satara Anirak Suba Salo Football Tournament Sida Imphal East District Tigi Puna Team Kunchaga Marina Saruyaki Chatarakiba Tournament Siging around final Mesa Central High School Amadi Nongrian FC Sanabada Central High School na Nongrian FC bo Mari Amada Maitiva P Kibane Yanang final Sanadun Osenbagi Toram Aduda Wrestle Division Gezi OC Army Official Sing Local Leaders Sing Saruk Yakibagu Lidina Tongan Tongan Ban Natki Webazago Isay Sing Su Utki Hauzi Loshalapada Marueba Pau Amukahana Taraganipan Super Disturbance Free Education Zone Demand Degi Toram Pangchokre Miam Gi Kongsa Su Satkre Amasung Afaba Environment Ohelaba Matamda State ke Semilon the Sukanaba Pibang Amgani Hine Additional Chief Secretary Anurag Baspaina High Cray. Hozifabgi the IH TV Sandok Silva Pamatang Aswa Detention Zari Mayang Tabidi Mayampuna Makusu Amakana Kulumzari.